The do sorry the bonkrata no ayekra do online stories no so aye ready e wa ha omanhene kwabna sante e wa ha e na mamechra diamond so e wa ha it is abede mamini kan enchia omanhene sebe anopai ya moate well if you ma joto megiri se bibia e kama o nyankopon adomade atie nku ade yeah na oni mene ha wa me sorry emum ense bi na nya ne ya ampo madahate me kokora be bia menam kra me hunu me se bibia nya ne ma se junso de we so soro ko junso o hwe bre na so me hwe ye nam se ye mewu kama yi mani se me se da bia mu a kama so be hye iti erade da se iti ade achi ye de erade wa se da ye erade aka ya kan atefo yes enti o ya me kan o kan atefo won san kwa me ho se bibia nam ne kwa so bibia e very very okay enti ejina mauli ne ntaban kese ne so pa free sabre kopem se no nkono bo bibia da de kai on se eye ye nyina ne akese ni a esese to adwene ne adwene Ghana o manefa ne ntoma pa efre na akwa adwade de kase na bro no kai wo se adwade twa to kra o jumbu sumini ni otwu mu tan adwade bia amabiem sa se otwu mu ko twu mu a pese one injige bra kwai pa adwade bia amabiem ana sisi e no nsi agba apa ho otwu mu tan asi iti de wo ye bia no hu se bere ne kwa na eko moto ho nya de papa na no da na afiase o to wala fa na sa ase kifia bi ho me si ton ntem na cement be ton ntem be go eno ala jo frame o se komna asma Canada on the cement nkwa na ko apegya de mu kakraka iti moto ho nya de awiase ne be sa akọ na chise bi mu mistake awe no eya o se esa be ti asan na akọ na chise na be ti ashale botwa me eyi PRT sa time na dan ka no na je so hwe mu kra pia na say 60 cities 3 bedroom o say and then ko busa ashale mu 3 bedroom 60 e so nya e ya enti ekọ enti ubomode na kobi ba ko ne kwa so enko wo mirika 10 so a emwa obu na fo na makobi akobu na very important ko ne kwa so pa enti na ye joada ye da nyame ase ye da na ya da ayi bi ne boy ho ban anya sorry bambofo bi ne boy ho ban ese ba ho do atojo do work at the every man ho kwan quickly if you also the online stories in abebro yeah, the Herald, the Obokata share as you say, Deputy Finance Minister justifies hikes in government fees. The big one, Kenofurata's data bank pockets 159.3 million Ghana cedi from government bond deals, names its new 12-story building Advantage Place, and bribery and corporate corruption ma GJ election, Baumia, Asirin Ketia, others mourn with Zoom Lion boss. Over the Chronicles, government evaluates impact of economic interventions. Okujeto was not truthful with his claim against Akufo-Addo, and the big one, Pablo's pals gained fleeting freedom. President Akufo Mpacho obiani wa odichim inti me ni achima emetete odi amsrewa de President Akufo akanoguso ka ene de yenso ye hu ya honti wo ya na etwa wano asisi wo ya na edwo no asisi e wa sha baby ya di President Akufo says studio o sa sre o se misremo I have not endorsed any candidate because any manfrafo ne na mafo ya ba ye muhwe obo na fi bi piana se obi akokora o tin ba bi dwe no ho ye twa no do ka be da pembe me se ekore orechi wo yi asutire se menkasa ti ma mo fasa so enkochire if you online be ayakrado adomonline.com ayakrado e wa ha na unuamo Haso folk for so yeah me enko Bechem United am I na MP yeah krom for no mo je na o sa nya daje kan se me there Bechem half region na omo di egu fufra no e na wonya daje ka ma me chief executive agama Bechem wo yi has di fi wo ko bi si wa do kwan we dey o so we dey ejitum we dey sa yeah, be just Kumasi sports them kwa no go dis ejuma ene obende said ye wo ka say ayi ye fa ne say abrabo no ne ade no matter the challenges no ko wanim sa na tie we dey house age we no ye tie de no say nya oboro no tie ma ne nya oya bebi etu ba adomonline.com ene enu afo bia e na wo mani age ye papa e ho asem eno no na imani African so womo de niema wodo du 10 challenges a womo hunu e wo National Cathedral no emu no eno so e wo mu na wo entertainment news no so a yese na na amache na no peye boye mu achia wo amache de yese wo no ne first Ghanaian a wo kwa perform e wo Ocean wow ye de nyankopon ase papa eyi ensam foforo mu so yese GRA pani ba ku bi so ne ka
akonya nkwanhia Boti River no so a penina to na no ensiedo emu oya pa dache emu skro ne ehunu de ekwai ehu asam so eno no lady bia yese konfo bi enso ene no aware mu experience bi mrbradom.online.com na fe sansem ni nyina so wa aje pre akenkai. All right, so lady D akwaba yeah ja na what you say bibi adam le kwaso good ho efe medasi pa osisa the people dey na also dey kwama yen. Okay, me for guidance asie na guide dey no ekura so far we share amanembo honsem information minister Kojo Ponkrom say government examine economic measures na say the economy no ekro no o mampani na sa aban no dey ato ensenie ne no the parliament passes plea bargaining bill enti eno so ho asem da ha no say na NPP aspirant ballot for positions today enti abato no kokromoti wo NPP abanyokuro no won wankasa won ho no so ebi ebekoso e wa hanum say no nti ode Steven Asamoah Ate Sabi mfoni abeto hanum say na Joseph Ayikwe Otu na afi Michael Omarewade no ebekoso nje say abato no nguso atoto han santi ex convict in cost for over fraud enti onipa akoda fiase aba no wasa ye bio ama sese wabu obi afaso enti sese osan kogina emra no ani ebi kan we ho na no pay daily guide edenam. The new crusading guide say alarm blows NDA 10 million fraud. Sumaila Abdul Rahman doctored figures and 4 signature on the contract. Former CEO tells chief of staff. And government assesses impact of economic interventions. Dr. Ejapon's father to be buried on September 10. Zoom Lion. Oba the daily graphic and so partner to fight water pollution. Vice President tells chief MMDs. And government assesses impact of economic interventions. Oba Nimanso, Attorney General for Unida, Godfrey Yebo Adame, Attorney General and Minister of Justice. Criminal Code embraces plea bargaining. And after the Ghanaian publisher say, Asabi's 7-point agenda and MPP's quest to break the 8. And what's them? Trasaco boss faces contempt charge over illegal demolition at Pantine. And enough of your propaganda. Eugenia Hin tells Okuje to a black ofia. Anyway. And ya mamemra myjoyonline.com Okuje to the issue de abahe. Na han wasi Akufo-Addo's travels have benefits. What about yours? Question of presidency. De ebusa ablakwa. Enti oba myjoyonline.com ano ensema wa ha wonsem foforo no say ablakwa seeking to achieve prominence with negative attacks on Akufo-Addo. Na ese ho nsem no akwa bi ono so totals. Ono she na kwatum 7 years say wakosese abofra na according to Tyler no o say akrara na share no ma one ne dai asabi dia no so amudi kan ekenkan ye bie so say aba we de wososo ne ma so abotre pa nenu mu nsem no imani African so the 10 challenges with National Cathedral no so abamu ewo anymore ha na fe MPP chairmanship race no I stand tall above the rest asabi na ede etudwa hwe Oma pray yi chairman ni nyina de ha omu ni odo otete omu so say ya tinyame ya adom ebre ni du a na ebehunu se be reflect ya nti bra myjoyonline.com na nsema hodo bi so ewani mu ha nya bra na nso watena se akenkan aha Lady D beto aso me to aso da me the Ghanaian Times no to aso na de ya boso da fa aban no de oye de fa economy ni ho no eno so ya asem kese ma Ghanaian Times a obo ho amane na ba ko bi e wa ha ye taika na mampani abedi achiankasa nso de ato ahemfo no manim ene se kane no a na communal labor ho nti mimi ye honum se na ebinada ye consume esubonti ana eda ho no ebinada ye so ho ewo na ye bankran ya na eni ebie do ne ya che Ghana fo enti se mampani abedi achire sere se ahemfo no also himudu nti omo nyina forma no ntum communal labor ya prepare mountain aya fan to ho ne nka se zoom live obeba be fa enyesa aya enyesa wate me da se enti Ghanaian Times enso ede no na we say Parliament amends Criminal Other Offences Act na che se abonefo sembi wo ho a woto fom a mrahye bedwa no aye emu emra nkese se ewe no
womo ayemu ensakra enti Ghanaian Times eka hona de o man hene kwabena santem party no Heart of Oak beat Bechem United to retain MTN FA Cup enti ene upetio umpetio Ghanaian Times ne back page ene boha no na goes to ni na kwa na offside so what and you must say omo de fa front side o omo de fa offside o go omo say if you are above yo any dey kwan so yenyina eno so oman ma akoma nti bebre na yemfa Badwam anopai e de pepes ni news no yemfa si ha de du so ne agudie mu nsam Professor Yike Wallace e de to so good